بینەرو تەماشەوانین بەرگبان تیڤی ئەڤ ئێوارۆ هەموو ئێوارینوە بخیر و خۆشی بێ. ئەم vê êvarê jî li gel wana ji bo pêşkêşkirina waneyek dîtir ya waneyên zimanên Kurdî. Wane me jî wek bêjê dirêjî pêdane ji bo waneyên heftiyên borî me dayîn û me li ser cînavên zimanê Kurdî me timam nekiriye. Em ê vê wanê jî ji bo timamkirina heman cînavên zimanê Kurdî em ê pêşkêş bikin. Em hêvîdarin wa mifa û zanyarî wergirtibin ji wan waneyên me pêştir. Waneya me îro me got ew jî dirêjî pêdane li ser waneyên berê li hêşta em ji cînava xilas nebûne cînavên xwe. Îro wek me gotî cînavê xwe ew cînavek Kurdî ye gelekî di axaftinê de di nivîsandinê de bi kar têne û nîşanên xurt dide li ser cînav. Ev cînav li xwe divegerê. Yani li çi ew kes yani çi yani ew kesê kirde yani li divegerê bo kirdeyê xwe. Ev cînavê xwe cihê kirde û cihê her wiha cihê birezser wek me gotî object jî subject jî object jî û cihnavên xweyîtiyê. Ewên me behsan wê rojahnê dersa borî de me behsê kir cînavên xweyîtiyê weke bêje hespê min, pertûkên min, ev hespên min ji bo kom ew cînavên me lê îşaret kirî û îro in an yên an ev an ê an a û li paş nava va xwe digirin ev bijê cînavên xweyîtiyê. Em cînav her wiha wek me gotî cînav û hevalnavên xweyîtiyê hene. Ku me di wana berê de me behsa wê kirbû em dîsanê li ser wî cînavî em divegerin em diaxivin. Cînavê wek me gotî xwe cînaveke cihê kirde digirê cihê birezser dibe an object û subject û cihê cînavê xweyîtiyê. Cînavê xweyîtiyê jî digire. Heger bi daçikê bê li pêş xwe hat yani bêje bi xwe dê bikeve li ser tişta kirde û dê bibe beşek jê. Yê bibe beşek jê kirde yani. Weke bêje bi xwe, ew bi xwe, ez bi xwe, hûn bi xwe. Eva hinê dibe beşek dibe ev bi xwe dibe beşek jê kirde yani kirde bi xwe. Wek nemûne min bi xwe zevî çand. Min bi xwe zevî çand. Em ê hindek nemûne li ser evî cînavî yê xwe em ê pêşkêş bikin. Weke me gotî ev cînavê xwe li xweyî xwe divegerê. Li xweyî xwe çi ew bê çi ez bim çi em bê lê divegerê. û heger me got daçikê bê li pêşa wê hat dibe beşek ji wê ji bo ew ji bo kirde ji bo wî kirdeyî. Min bi xwe min
بخوا زەوی چاند زەوی چاند ئەڤ لڤێ بخوا li min divegerî divir de jî eva henê xwe li vê derê cihê kirde cihê mirov digirê cihê mirov digirê her wiha ev divir de dibe bireser an jî object ev cihê object jî û ev bixwe jî cihnavê xwediyê digirê cînavê xwediyê me got cînavên xwediyê yani digirê ev me got yên û yê û ew ku li cînavên xwediyê cihê wa jî digirê wek dîtir wek bêje ez bixwe hunermend im ez bixwe mamoste me yanî ev ji bo tekezbûnê tê ev bêhtir ev jîna ji bo tekezbûnê yanî wî bi tena xwe mesela wî bixwe masî girtin wî bixwe masî girtin ew bixwe çûbû amedê ew bixwe çûbû amedê yanî divir de xwe weke bêjê tekez dike wî kirde ew cînav ew ê ew mirovê bi kar dirabî ev divir de weke me bê gotî dema li pişt kirde werê xwe li pişt kirde werê cihê çi digirê cihê bireser digirê mesela ez ê bêjim ez xwe dişûm yani anku ez serê xwe dişûm ez xwe dişûm wek bêje ez ew bixwe ew xwe dişûm ew wî xwe dişûşt eva henê divir de weke me gotî ez xwe dişûm ev vir de ez vir de kirdeya ev xwe vê derê bireser e yan jî bireser pêşikber wek Kurdên me yên bedînî bêjin ev yanî object e xwe li vê derê cihê çê digirê cihê bireser digirê tebîniya ev yekem tebîniya doyê ez bixwe wî bixwe ew bixwe me got tebîniyayekê xwe cihê bireser digirê eger li pişt kirde bihê eger li pişt kirde bihê li pişt kirde weke min gotî ez xwe dişûm ew xwe dişû eva henê xwe li vê derê dibe object dibe li vê derê object an jî bireser wek kurdiya me dibêjin tebîniya dihê doy ev cînavê xwe cihê bireserê doyê digirê eger bo li pêş hate eger gotina bo li pêş hat
او خو جهه برسری 2 دگری جهه اوبجکت یه 2 دگری ده امی بیژن وقت بیژن وی ده ماسی لویدری بو خو کرین وی سه ماسی بو خو کرین اویدری ماسی اوبجکتی کیا برسری یکا لویدری خو الفيدري جهي برسري 2 دقري هجر قوتنا هجر اف بول بيشي هات بو خو دكري اف تبينيا دوي وك ما قلت هجر بول بيشا خو هات درستكا كرديدا دهبوكا كرديدا او دبي برسري دوي دبا برسري دوي خو جهه برسر يعني اوبجكت 2 دقري درستا كرديدا هبينيا سي دفردا لسرفا مگو جهه جنابي خويتي جي دقري ما جهه دقو مگو جهه اف جهه كرده دقري وجهه برسر دقري وجهه هروها جهه جناب خويتي دقري اگر هگر او او ين لپاش هاتن هگر اف جنابها اي و ا و ان لپاش هاتن لپاش خو هاتن دبدا دبي جنابن وقت بيجي جهه جنابن خويتي دقري دبردا وك امي نمونه کی بین بيجي تا مهينا تمهينا وفروت تمهينا وفروت هذا هني تشيا افيدري جناب خويتيه اف جناب خويتيها وبخوف ابو افيدري اف خوا جهي جناب خويتيه دقري جبر اف آیا هني لپاش مهيني هات بله امي من قاي خوا سرجي كر من قاي خوا سرجي كر تو دي سيفن ابا ده تو دي سيفن خوا بخل قبل سر جناب خويا كوماكو اوجي جنابكي كردية امينها ورن لسر جناب ديتر ين حافالناف امي ورن لسر جنابك ديتر يحري جرين ود برسياريه دا تكرن اوجي چند جناب كان بيلتي امي ورن ببرفراهي لسر جناب برسياري ان برسيار كريني راوستن
جینا و هەباناوێن پرسیاریە لەوێ دەرێ ئەو ji çend cînava pêk tê yek ji wa kê kîj kîjan çend çi qas çê em ê yekûyekû li ser va cînava rawestin ev cînavên pirsyariyê ne belê ev cînavê pirsyariyê em ê li ser cînavê yekem em ê li ser cînavê kî ev kî ev kî cînava bo pirsyariyê bo kirda bo mirov yanî ewa kirda di dema neborî de di demê neborî hene yani dema niha û dema pêş ev demên neborî ne yanî li gel karên lêkerê gerguhêz ev dema di gel lêkerên gerguhêz bê an jî bi kurdiya me ya behdînî dibêjin karê têper li ger karê têper wek em dizanin karek têper heya we karê fermanê heya karê têper divê kirdetê dihebe biresertê dihebe we karekî tê dihebe lê eva karê têper ji wê tê ew rista karê ew rista timam nabe dema karê têper wata wê nedê ew wata wê nayê bi me got bi sê bi hebûna sê beşên serekî yek ji wan kirdeya ya subjecta objecta ya dîtir jî wek dibêje lêker kar ev dibêjin vî lêkerê gerguhêz lêkerê gerguhêz an karê ragozer wek soranî bêje karê ragozer feelê lazim wek bêje an jî yê ferman têda ji du bi tenê ji du beşa pêktê jê kar ji kirda û lêker tê weka karê ji vê re dibêjin karê ferman em dîsanê me em ji bo karê ferman têda we karê gerguhêz me em şirove kir ji ber yê divan cînavka da ji me re pêtivî bi wan heya me got kî cînaveke bo pirsa kirde ji bo pirsa kirde di dema neborî da li gel karê gerguhêz û di dema borî û neborî de li gel karên fermanî di dema borî û neborî de digel çê li gel karê fermanê tê bo mirovên nêr û mê tê ev tê bo mirovên nêr û mê û bo yên kit û kom jî tê em ê çend nemûne bînin bêje kî nan dixwe ev pirsin kî nan dixwe kî cil şûştin ev kî ev cihê mirova digirê başa kî hatin ji bajê
اف مگو جهه مروفا دگری جهه کرده دگری ددما نبوری دا دگل کاری گرگوهیز و ددما بوری دا دگل کاری فرمانی باشا ام جبو یا جبو کومن جبو کومتي و جبو كتي جبو نيرجتي جبو ميجيتي جنابي دول جنابي ما ينبح بكين جنابي ديتر جنابي كيا اف جنابي كي اف اف جناب جي جبو برسا كرديا ددما بوري دا لگل كاري بكاري گرگهزرا بو مروفي نيرومي ويكت وينكم باشا اف جبو برسا كرديا يعني جبو برسا مروفي يعني كردا مروفتي بهتر أه وقت بيجي كي اف دما چی دیا دما بوری دیا اف دما بوری دیا اف كي كني دما بوری دتي دما وقت موجودي نبوري دناي أه تنابج كي دي هري قطابخاني دوينابج اف جنابا جبو پرسا كردين دما بوری دا دما بوری دا دكارين گرگوهيز دا دكارين فرمان دجي ناي افكي دكاري فرماني ناي باشا بيجي كي جل مشكلة كي جل مشكلة اف دفردا اف دما بوريا شوشتن يعني كي جل شوشتن كي بزن برين شولي كي بزن برين وقت بيجين مغرب ان شولي ابا هني ابا هني وقت ما قلت كي دفردا جهنافي مروفا يب عقله يكرديا دما بوري دا دقل لقل كارين قرقوهيس باشا امي نمونه ديتر سرقين افجي جبو نيرومي وجبو تكو كوم جبو يكتني جبو كومجي جوتجي تيب كاراني بيجيك هي تو تيري فندني كري كي كيت بيري تيري خندني كري أبا ده برسيارة مرض في أمراض جبير نكين في نشانة برپرسیاری جبر نکن اب پرسیاره جبو کرده جبو مروان ین دما بوری دا لگل کار گرگویز اما ورین جنابک دیتر او جی تیجا
جناب کیش اف جناب کیجی اف هر جناب و هفالناف بعربي وقت ما قلتي صفة جناب و هفالناف برسياريا بو جي قرتني تي جبو جي قرتني يعني جبو دست نشان كرني جبو جي قرتنا كردا ين كتو نير تي ين يكت بكارتي ين نير ومي ين كت بكارتي وك نمونا كيش كتك كيش كتك نازدار كيش كتك كيش كتك نازدار افكتش الفيدري خويايا بتهنيكا يك 100 بلي كيش خاني يتيا كيش خاني يتيا كيش خاني يتيا افيدري افكيلو كيش فيدري هردو كيش افيدري فدا نجي نافن افيدري هذا نافن لاني ورم كيش ما قلت افكيش بتاني جبو كتي شنير بي شميبي امين ها وقت جيناف امين بنو خياتين دما تكره جيناف تبيجي كيشكا ت وقت بيجي كيشكا مالا تيا كيشكا مالا تيا كيشكا كاچاوية اف فيدري كيشكا لفيدري دبي جيناف لوقت ديتر كيش الدوير استا بوري دا هبال نافا او جبو جي قرتني جبو يعني دست نشان كردني يعني دناب حجمارة كده تو يكي جي هل بجيري جي جنافوان فقطيني جبو فقطان دنيا اما وري جنابي يتر جنابي كيجان باشا كيجان او جي جبو او جي جنافو هفانافا بو برسيارا كردا جبو او جي جي قرتنيا بس الدفردا كيجان نجبو كت بكارتي جبو تشتين كوم بكارتي جبو مروفين كوم بكارتي مثلا كيجان كر وقت بيجي كيجان كر لاو خوندبان كيجان كر خوندبان لداوية مديد أوا يا كوما كر كيجان كر خوندبان أفيدري هذا نابل كيجان قل ويشاندن كيجان قل ويشاندن تا هجمارك دما ام بيخن جيناف ام بيجن ام دما بيخن جيناف ام بيجن كيجان بزني وان كيجان بزنين وان كيجان زاروكن تنا كيجان زاروكن
دنا باشا اف بدري كيجان مگو جبو دوك جيناف وهذا نافي جبو لبرسينا جبو جيك قرتنا كردا ينكم جبو گلکانتی نجبو یکی بتنیتی کی جبو یکیته کی جان جبو گلکاتی امی ورن جنابه کی دیتر هیا کی جان مجھے درباس بون امی ورن لسر چه اف چه اوجی جهه جناب دیگری چه باشا اف جناب و حوال نابه بر پرسیانیه بو پرسات تشتا او چاوه هەڤاناو مرۆڤ بێژە ئەو چ قەرە باڵغا یعنی ئەو چێ قیژویژە وەک کوردی بێژێن دە چ رەنگ دەڤێ چ پرتۆک تە خوێندنە ئەڤ vêdirê هەڤالناون lê tu bêjî navê wî çi ye ev vêdirê bû cînav te pirsa navekî kir navê wî çi ye ew çi ye te çi divî te tiştek divî ew nav te çi divî ew çi cihê tiştekî digirî başa ev vêdirê bû cihnav her wiha çê wek me gotî karek dîtir wê heye em ê paşî werin li ser bisekinin ew jî karê sorbûnê ye yanî ne tenê pirsyarî ye jî sorbûn wek bêjê karê sorbûnê weke bêjê çe ev weke bêjê çe te azad jê hatiye ev vêdirê ev ne karê ev pirsyariyê nabe ev cihê sorbûnê dibe yanî tu karekî tu bi çavekî sorbûnê bêjin teecib tu lê dimeyzênî ev vêdirê çi bi karê sorbûnê dirabe ya dîtir jî her wiha di karê neyînê dirabe weket bêjê çi kes çi nîne çi kes nîne ew ji bo neyînê jî bikate em ê pişt re ji bo ya ji bo wek bêjî cînavê neniyas jî tê ev cînav wek cînavekî cihê mirovê neniyas dide yan tiştê neniyas cihê wê dike em ê werin ser cînavek dîtir cînav û hevalnavê berpirsyariyê yê pirsyariyê gelekin me got yanî û gelek cara ji bo tiştî dîtir jî bikar tê ji bo neyînê jî bikar tê weke meha çi dît ji bo sorbûnê jî mendehoşî û ew jî bikar tê em ê çend ev çend ew jî cînav û hevalnavê pirsyariyê ye cînav û hevalnavê pirsiyariya ji bo jimartina ji bo jimartinê tê
جمارتنا ناوان یان ji bo jimarnavan başa em bêjin çend hespê hene çend hespê hene çend pirtûk wî hebû ev hemû demada bikar tê çend pirtûk wî hebû çend pirtûkên wî hebû ev vêdrê hevalnavin vêdrê hevalnavin tu vêdrê hevalnavin ne cînava lê dema tu bêjî hespê wî çend in hespên wî çend in çend bûn kurî wî tu bêjî çend bûn kurî wî kurî wî an çend bûn ew vêdrê dibe cînav bêje kurî wî çend bûn tu bêje kurî wî azada rêzana serbestan zamçe tenavê wa bêjî keçî wî çend bûn ev cihê ev çend cihê cînav ev li vir de bê cînava ji bo jimartiniya başa em li ser çend jî ew bûn me got eva hinî cînav û hevalnavê jimarnava ye em ê werin çi qas bo çiya çi qas bo pîvaniya ne ji bo jimarnavan e başa ew jî cînav û hevalnavê pirsyariyê ye ne ji bo jimarnavan ji bo pîvan e an jî tiştên nan pîvan tiştê têne pîvan yê nan pîvan jî ewa çi qas ev çi qas me got ev jî cînav û hevalnavê pirsyariyê ye ji bo ne jimarnavan ji bo pîvanê ji bo tiştên tên pîvan yan yên nan pîvan kirin çi qas şîr me heye çi qas şîr me heye çi qas hinguvîn wî kirî çi qas hinguv wî kirî çi qas şîr me heye çi qas bo zêrî wî da çi qas bo zêrî wî dan ev vêdrê ev çi qas şîrê me heye ev vêdrê hevalnava ev hevalnava lê bêjê çi qas bo zêrî wî dan yanî zêrî çi qasî kirîn di vir de eva tê di vir de cihnav digirî divê tu bêjî hev qasî başa çi qas şîr maya çi qasa şîr maya çi qasa şîr maya divê tu bêjî em nizanim sîtilek du sîtil ka hûn çi bijin mencel me eva tiştên pîvanê başa em me dîsanê me got çi qas çend çi ev her sê jî ji bo sûrbûnê tê meselen çi qas ev keçik xweşik e çi qas ev keç nazdar e çend ev keç nazdar e çend ev law ciwan e ji bo ewa ne pirsyariya ne cînav û hevalê pirsyariyê ye û her wekî me got çê ji bo karekî çêdîtir heye ew jî ji bo neyînê yanî nefî yanî berûvajîkirinê çi kes nîne çi kar nîne çi nizam çi tişt nîne başa em ê werin em ji cînavên pirsyariyê xilas bûn em ê niha werin li ser cînavên Kurd
جنابن كرد دي جنابن كرد هنا ايه وهي اف جناب كرد ايه انيه جدد وقت موجودي اف جنابي هني جنابك كرتا جبو جنابك كتا جبو جهي كتي يعني مروفي كت بالتاني جهي ميرو ميدقري هجر ناب بسربي باشا بو كارين جو دا كيرتي جبون فا كارا تين وكا بيجي بو كارين جود دا وكر جهي ناب دقري دما مگو وك بيجي من سينم ديت ومن كليتا درجة داي باشا الفيدري مگو اف جنابكي كورتا سببو بلكري دافبو دا داين يعني بلكري دافبو اف جهي شقر جهي سينام قد باشا سينام فردا برسري يكا يعني كرده يكا برسرة فردا برسري يكا فردا كرده يجي ايوه دفيدر ده برسري دو فردا افتي وكي جينات وكا برسري دو يجي تي اف جنابي كرد يه وقت انا نموناي كدي تربيين لسرجي وقت بيجي من سالار از بسالار را اخذين ومن قوتي از بسالار را اخذين ومن قوتي افيدري از بسالار را اخذين ومن قوتي من قوتي اب يعني افجي جناف دقري اف جنافكي كرت تفردا باشا مگو اف جنافي كرت يه بفا كاري حميرتي قوت ودا وكده باشا قابا من بالو ديد من سلاف كري داما من بالو ديد
مسلاف كري افجي او كري اي جينابا جبو كتا نيرومي فرقنينا جداينا دقري باشا بلي كرفت بي بلي كرفت بي بلي كري قوت ودا وكرفة دبي اف جينابي كي كورتا جينابي ديتري يكورت جينابي ديتري يكورت اف جينابا يا اف جينابي كي كورتا اف جهي اف جهي جينا اف جهي نافي نيرو ميدغري نافي نيرو ميدغري هاجر نافي برسل نن ياسبي هاجر وكبيجي اسم نافي سبجكت اوبجكت نديار بين ناسبي يعني ناسبي وقت بيجي من كوريكي روتي بخواس ديت كوريكي روتي بخواس ديت او من كتشكا بوريزري بدوديت اباني جبو نيرجيتي وجبو ميجيتي بس او كس ن ديارا من جن من كوريكي روت روتي وبخواس ديت عندي تبو اباني من كوريكي يروت اف روتي او وكا بيجي يروتو بخواس ديت باشا اف جبو او كلك نديارة نا ادا تفي جنافكي كرد بكاربيني جنافكي كي باشا ام الفيدري جنافكين كرد جي ام خلاص بون امي ورن لسر جنافين ديتر هو اوجي جنافين لكدايا يعني چند بشا لهفدو سوارتي لكداي يعني اب جنابي لكداي داچك البيشاوتي يعني جدو پیدا جداچك وجكاركي جكاركي جكاركي بيكتي امي لسر جنابن لكداي ريجن جنابن لكداي دما يعني دما اف داچكين هني جنابن لكداي جنابن لك داي دما چه دمي اف جي داچك ورن اف داچكين داچك ين بي دي جي بقول انا كنا باخذها ولي لي كتن بيشا اف دما كتن بيشا ناب اف هندي دبي
جنابن لێکدایی وەکە ئەمێ چەند نمونە لەسەر جنابکی بینن مەگۆ جنابن لێکدایی دەما داچک لە پێشیە بێن دەما داچک لە پێشیە ناوان تێن ئەف دەبێ داچکên ev dibe cînavên lêkdayî wek bêje min bi guharê ra ev min bi guharê ra xwend min bi guharê re guhar bêderî nave navê jinekiyan min bi guharê re xwend ev kê dibe dibêje min bê re xwend ev dibe bê li pêşiya nav hat bû bê re bû yek gotin ev cînavên lêkdayî ne bê re jê re jê lê ev wek bêje em ê di waneya daçika de jî em ê li ser van bisekinin min ji navdarê pirsî tu dikarî bêjî min jê pirsî min ji navdarê re pirsî jê ev e cihê navdarê digre cihê navekî baş e min zînê li hespê swar kirin min zîn lê swar kirin te li çi swar kir li hespê min zîn lê swar kirin min zîn li hespê swar kirin baş e ev der ev ji bo cînavên lêkdayî em ê werin li ser cînavê gihandinê cînavê dîtir yên silavên gerim bo kek tereza bo kek tereza silavên gerim em werin li ser cînavên gihandinê cînav em îro em ê hinekî dersama em ê dirêj bikin ji bo em cînava bi dawî bînin ava sê wana em sê cara em li ser cînava pêşkêş dikin em dijin de ji bo em werin waneyên dîtir jî em ê hinekî bi kurtî me got ev ê daçik li pêşiyê tên ew ê daçik pêşiyê tên daçikên dê û lê û jê û lê û jê û dê ew dikare bêje ew dibe dibin cînavên lêkdayî baş e cînavên gihandinê ev ev qirtafên henê li pê tên dirista çi de dirista aloz de dirista yanî wek bêje ristin hene alozin bihtir ji karekî tê de heye bihtir ji wek bêje bireserekî tê de heye bêhtir jî kirdeyekî jî tê de heye ev jî bêjin rista awête an rista aloz ava henê dema ev piştgirên henê meya dîtir ya ev ên werî aniya aniyê ev yaniyên jî ev ên aniyên baş e ev dema li pişt wa werin ev dibe çê ev cîhnav digirê ev bêje cînavê gihandinê mesela
أما نمونة بيجي أم بيجي قليبو يا بزن دوت قليبو يا بزن أبيا دفقريتشي جناب جبو قليب أنت بيجي يا بزن دوت كيبو قليبو أبجي أبجي جهي ناف دقري باشا أو بو يه فيري خوندني كريم أو بو يه أسفيري خوندني كريم أو كيبو أو ما مستابو أو بو يه أسفيري أفيا جبو ميتي يه جبو نيرتي ين عن إن جبو كومتي جبو هردو عن دوت ماما مبو يا لقل تد آخذي دوت ماما مبو يا لقل تد آخذي باشا اف درستين وكم قوتي دهافوكن آلوز دا بهترين اف جنابي قهاندني تي درستا بهذا باشا أما ورن لسر أوجي جنابك جلك هنا أو جنابو هفالنافن نياس أما و نهاج ورا بيجن جنابو هفالنافن نياس وكا بيجي هر وكا هرصال هر شف چه هن آن حاجی یک اردو دن هفدو گلک تجی چند بچک فرک همو اوه هنه دبن جناو و هفالناو ننیاس دما تدبجي هموجي ننياس يعني تو جبو تشتك ننياس هركس جبو كسن ننياس يعني بيتفيناكي تبيجي فلان كس وبهمان كس هركس أب بو ننياس چكس چتشت أذا ما قلت أمل چه و مداف يكرن كو هفال ناو جهناوي ننياسيا هر تشت آن هن تشت جبو قلق جبو پر آن هروها جبو هن وك جبو پرسیاری جیته وک جنابی پرسیاری ته هگر ما لپیشیها ما وهن زارو کنا ویدری هن بویدره آن بجی حجی کس حجی تشت یک دوی کار بکی دور ده یک دوی کار بکی او یک چیه مروفك دوی کار بکی او مروف ننیاسا یک دوی کار بکی او یک جی جنابی ننیاسا يدي افجي جنابن وكا بيجي هردو فروكا چون كردستاني هردو فروكا تا ننيا تنياس نكرن هردو چون كردستاني ما هفديت دويدي تر ندا يخويا ننياسا ام گهشتن هفدو جنو مير ريزي لهفدو دقرن جنو مير تا اف ننياسا يعني تا ديار نكريا تشجنا وتشجمنا لي يعني بقشتي تبوتيا جنوميرا اب فيدري ننياسن تا دس نشان نكرتيا تجي نكرتيا من جلك قل جيكل من جلك قل شاندن جلك جي الفردا او جي جينافكي
جنابو هفال نافكي ننياسا بو نافن ننياس ام ينان جماعتن هن جبو جماعتنين هن جبو تجي هذا نافو ونافو يعني يجمر نافعها تجي ما تجي ماس شكرا يعني ما قالك ماس شكرا هروها فرق وتوزك خوي عن فرق جبو تشتين بيفاني توزك جبو تشتين نانج مارتن توزك خوي نانج مارتن ماست تا دستنشان نكريا تشخاص ماست بي تي بيجي ما فرق ماست بي فرق شير مدبي لي جبو خوي جبو شكر توزك شكر توزك خوي لب هيا لبجي اوجي جينافي ننياسا باشا بيتشك هيا بيتشك اوجي جبو هجمارك جبو هجمارتي جبو هجمارك تشنين هندكتي باشا حمو جبو تضايتي لأوجي نياسا بذي آواي أم هاتن دومهيا وانا يا خويا في إيفاري بيجي مداويجي لجنابا آني أمي دوانين ديتر دا دما مورن سر دا چكا و سر دما بول دمان ها واجي الباخفين أمي دي ساني وان جنابا بكار گلكي بكار بينين جبو هوا كورستا كردي ما ایروژی وانا خوا بداوی کرد حتی هفتی که دیتر ام بگه دو از هیویدارم هون کیف و خوشی دبن و هون صاحب و سلامت بن لخوا گهدار بن و شب عالمین خیر و خوشی